Şirkatlar Kaşka su liniyasında 123. apora geldik. 122'ye qarab ketdi aslında qardı jirep. Qar примерно 90 santimetr, 1 metr var. Qar başlaganaga kete 2 saat болып қалды. Тайшы Құдай берсе 210 апораға чейин әрекет кылабыз деп планда атабыз азыр. Saat 16:00. 4 болды saat. Kaşka su liniyası. Hazır mına Алабука участкасына жигиттермен апот жасатабыз. Кардын калыңдыгы примерно 80 сантиметр бар. Азыр 125 апораға келдик. 35 апора бастык. Saat 4'ten 40 öttü. 220 апора келип калдык.